the blind man walked on the water and he raised... Ehokolo lyokuume yatatu, Ada, Adi na Abigail. Okuume mbaka oya putuka pamwe okuza kuunona wawo. Putudha omunona pandjila ndjoka ena okweenda nayo, nena nomukulupi itazimo muyo. Omwayele etumbulo ntopo 22 kaverso 6. Molwaashoka aakuluntu yawo oya putudhile uukriste, oya kala yena ohokwe okuuvako omahunganeko gomembo lyehololo, noyali yena ehalo okutula miilonga ohapu yakalunga. Kosikola oya kala nokulombwela ooyakwawo kombinga yokashona koshili ohapu yakalunga ndjoka ya tseya. Oyali yanwethamo aanasikola ooyakwawo oyendji kombinga yohapu yakalunga. Ada okwali yena ohokwe yiimeno, shika oshemweetitha aninge oshikunino she, shono shakala shina konyala omaludhi agehe giiyimati niikwamboga. Adi okwali yena ontseyo mokuteleka, nokwali halongo ooyakwawo okuteleka iikulya yopaushitwe yuundjolowele. Omanga Abigail okwali ehole okuya iinima muule, ano okwa kala haningi omapekapeko kombinga yohapu yakalunga. Mokupekapeka Abigail okwa mono kutya elongo ndjoka aantu oyendji yena itali tsu kumwe nomanyolo gomombiimbeli. Oshiholelwa, elongo kombinga yeipango mulongo yakalunga, okombinga yesiku lyesabati, kombinga yeso, oshowo kombinga yoshihako shoshilikama. Onkee ano onkundana ndjika okweyi tseyithile ookahewa ke yaali, Abi na Ada, noyeyi taambako nomwenyo aguhe. Elala pokati kawo inali yangamba, oya kala nokukwatathana meengodhi, taya kundathana noku ilonga oshili ndjoka yeyi tseya esiku kehe. Peempito dhimwe oya tsakanene meepaaka okukundathana muule ohapu yakalunga. Naashika osha eta elunduluko enene moonkalamwenyo dhawo, shoka sheya etitha ya tokole ya ninge Kristus omuhupithi wawo noya shashwa. Okuza peshasho ombudo yali ya tsima mokulongela Kalunga. Ookahewa mbaka oya kutha ombinga mokutungulula omakulukuma noya ningi aatungululi yondjila, ngaashi sha hololwa mu Yesaya 58 kaverso 12. Ondjila yauka oyo tayi ngengana, ashikulu kwa palela ndjondjila.